في فرنسا ما تقتلش، جاي باش يعدي 10 ايام. الغل قتلك، فهمتني؟ الغل هذا قتلك علاش يوصل للدرجه هذه؟ على لا شاربه المراه باش تموت ترجع لبلادها غادي في الحاله هذيك، تمشي غادي تحكي تقول راجل باش تعدي بيوم في بلادي قتلوهوني، فهمتني؟ برزوه في مخه في عمره، ووالديه هكاك حاضرين، وبوه زعما مات في جرته وسمعه مقصوص. Bonjour, je suis la femme de Mohamed Ben Amara qui a été tué hier. J'arrive pas à parler. On est exprès venu en vacances. Ça fait à peu près une semaine. Je suis venue en Tunisie pour exprès faire la fête de circoncision de notre fils et de fêter l'anniversaire normalement hier. Et il a été tué hier et il est mort dans mes bras. Maintenant mes enfants ils sont tous seuls, je suis seule, je suis jeune, j'ai 27 ans, allez, pourquoi mon mari, pourquoi je peux pas plus.